Današnja epizoda nas vodi u Srpski kulturni centar, gdje uvijek vrijedno radi ekipa našeg lokalnog amaterskog pozorišta Amaterska scena mladih. Idemo da vidimo šta nam to novo spremaju. Naši današnji sagovornici su Svjetlana Vasiljević, osnivač Amaterske scene mladih, Đokan Ilić, glumac, predstavnik grupe srednjoškolskog uzrasta Luka Bojković i predstavnik naše najmlađe grupe Nađa Ilić. Dobar vam dan. Dobar dan. Čećo, kako je nastala ideja o osnivanju Amaterske scene mladih? Pa ideja je nastala davno, znači zbog nekakve prevelike moje ljubavi prema toj pozorišnoj umjetnosti. Mi smo, ima 16 godina, kada sam došla na tu ideju i oformili, prvo je to bilo kao dramska sekcija u sklopu KUD-a. Pošto je dolazilo mnogo te djece zainteresovane za tu pozorišnu umjetnost i glumu, tako se to razvijalo i eto, zahvaljujući mladima koji su se prepoznali u tome, znači sada smo došli na nekakav viši nivo kada smo već oformili ovo amatersko pozorište. U suštini Amaterska scena mladih znači traje već 16 godina. Da. Đokane, kako si se ti priključio Amaterskoj sceni mladih i šta te najviše privuklo da kreneš da se baviš glumom? Pa još od malih nogu sam ja naginjao ka glumi, volio sam da glumim po kući. I onda se ukazala 2016. prilika da se uhvatim toga. Kada je došla ljetna škola glume u Modriću i iz čiste znatiželje sam došao tu, zamolio sam svoju drugaricu Valeriju da me priključi i od tada sam de facto član Amaterske scene mladih, s tim da sam imao pauzu par godina i onda 2023. kada smo ponovo počeli, kada smo se ponovo aktivirali, sam aktivan član. Dakle, znači od 2023. aktivan, a de facto od 2016. A šta je to što te najviše privuklo, tačnije glumu? Pa privuklo me ta neka znatiželja moja, da vidim da li sam ja za toga, da li mogu ja to i u suštini to je to, ne samo moja znatiželja i neka moja ljubav prema tome. Nisam znao da li sam za to ili nisam, ali sam volio i zato sam se priključio. Znači čista znatiželja i malo ludost i ljubav. Koje si sve uloge tumačio do sada i koja uloga ti je bila nekako najizazovnija? Pa glumio sam u 4 predstave. U Sumnjivom licu sam glumio Jerotija, glumio sam u Sabirnom centru profesora Mihajla Pavlovića, glumio sam u predstavi Glavozuj
Ljubišu Kosa i čovjeka u Kako sam ponovo postao normalan. Ona uloga koja mi je bila najizazovnija, ja se i po procesu, samom procesu, je bila Sabirni centar. To je bila moja najizazovnija predstava, a i samim tim i najizazovniji lik. Zato što je imao mnogo, prvo godine, različite su godine. Ja sam imao tada 26, a on je preko 60 godina imao. Onda njegovo zvanje profesora do fizičke preobrazbe u taj lik. Tako da mislim da mi je, to jest siguran sam, ona mi je bila najizazovnija i najdraža. Kako si se borio sa njom i jesi li se izborio? Borba je bila čvrsta i kako se kaže... Po reakcijama publike posle predstave i evo o toj predstavi se i danas priča, reklo bi se da si iznio dobro taj lik. Pa da, malo neskromno, ali jesam. I ja sam zadovoljan, najzadovoljniji sam sa tim likom, a kroz proces to ne bi reklo, da je neko bio na probama i gledao te probe, do zadnje probe ne bi rekao da će to tako izgledati, jer sam se baš borio sa tim likom da uđem u njegovo emocionalno stanje, da uđem u njegovo fizičko stanje, kako on fizički se kreće, tako da mislim da jesam se izborio sa njim i hvala publici što je to priznala, to jeste prepoznala, ali da su bili na probama ne bi vidjeli. Ne bi rekli to. Koji su bili najveći izazovi na početku, eto kad se vratimo prije 16 godina kada ste u sklopu KUD-a imali dramsku sekciju, koji su bili najveći izazovi? Pa najveći izazovi prvo da se privuku ta djeca, jer svako imao i strah od tog javnog nastupa i trebalo je baš taj početak da se oni prepoznaju u tome, da zavole to što rade. Onda imali smo i malo, kao i uvijek, publika, znači u stvari sredina, to neprihvatanje, nije baš neprihvatanje, ali... Slabi odzivi. Pa dobro, na početku, jer nekako su to gledali. To su na početku bile prvenstveno dječje predstave za tinejdžere, pa bilo je tu i ozbiljnijih predstava, ali uvijek je bio problem sa muškim likovima, jer pretežno su bile to djevojke. Kakav je odziv publike danas i kako lokalna zajednica reaguje na rad pozorišta? Pa nekako u našoj sredini, čim se to podigne na nekakav nivo i kada ljudi prepoznaju da je to nešto ozbiljno što se radi, i danas je odziv, pa dobro, ne mogu ja reći, i prošlih godina je bilo dobar odziv publike, ali sad su baš prepoznali taj ozbiljni rad i mislim da bi mi mogli ići i dalje od ovog amaterskog pozorišta. A što se tiče lokalne zajednice, pa lokalna zajednica je uvijek tu bila pri ruci, pa bilo je uspona, padova što se tiče prepoznavanja vrijednosti, ali dobro, to je u svakoj sredini isto. Kako izgleda priprema za jednu predstavu? Koliko traje proces od probe do premijere i da li ti kao glumac imaš neki posebni ritual prije izlaska na scenu? Pa sam proces počinje sa našim odabirom teksta koji ćemo da radimo. To uglavnom budu neka 2-3 teksta koja naš cijenjeni režiser Predrag Erletić donese nama na sto i onda mi odlučimo koji ćemo tekst da radimo i onda radimo 3-4 čitajuće probe, znači jedna sedmica se odvoji za čitajuće probe gdje mi analiziramo cijelokupnu predstavu, analiziramo pojedinačno likove, temu te predstave, šta želimo reći tom predstavom. Dakle, to traje
7 dana, 4 probe ili 5 proba, zavisi koliko je kompleksan tekst. A cjelokupna priprema traje oko, pa mi se trudimo da ne bude manje od mjesec, ali uglavnom je mjesec i po do 2. I imaš li ti neki poseban ritual prije izlaska na scenu koji koristiš i koji ti pomaže? Pa naravno da imam, mislim da to svi imaju. Moj ritual je uglavnom da ćutim, da se pokušavam 2 sata pred predstavu da se stavim u cipele, patike ili opanke tog lika i pustim sebi muziku i samo razmišljam kao taj lik. Već si 2 puta nagrađivan na Omladinskom festivalu Republike Srpske u Nevesinju. Dobio si nagradu za glumačko priznanje, za glumačko ostvarenje, i na festivalu Fokus u Žepču si dobio nagradu za najboljeg glumca festivala. Koliko ti te nagrade znače i da li su one tvoj pokretač i motiv za dalje rade? Pa pokretač i motiv su svakako. Mislim kako meni, tako i ostalima. A znače mi iz razloga što pokazuju ne samo meni, nego i drugima da ako nešto voliš i ako se na nečemu potrudiš, da možeš da uspiješ. Koliko god to nemoguće zvučalo, može se. Ako je jedna osoba uspjela, uspjeće svi. Kako balansiraš glumu sa svojim svakodnevnim obavezama s obzirom da si amaterski glumac? Pa balansiram jako vješto, pošto nemam, to mi je jedini hobi koji radim van svog primarnog posla, tako da mi nije toliko teško da se angažujem mimo posla, da angažujem to jest da organizujem svoj dan po potrebi glume. Naravno, kada se bliži već premijera, to je onda sve podređeno predstavi i sve je podređeno tom procesu. Koji su tvoji najponosniji trenuci od osnivanja pozorišta pa do danas? Pa sad, moji najponosniji trenuci su bili, znači, kada si ti i Darko, kada ste odlučili da upišete glumu, mislim, ne mogu, tu je ono nešto što, sve što se radi u ovom amaterskom pozorištu, ja se osjećam ponosno. Znači, svaki vid tog rada, a pogotovo najviše sam ponosna što si ti odlučio da ostaneš ovdje, što si odlučio da preuzmeš ovo pozorište i da pokažemo i dokažemo ovoj našoj sredini da ta pozorišna umjetnost vrijedi, da mladi ljudi vrijede i da treba mladim ljudima dati vjetar u leđa i pomoći im šta god može. Hvala Čećo na ovako divnom komentaru. Ljudi dolaze, podržavaju vas, nekako uvijek pitaju kad će nova predstava, pa jednostavno ovom prilikom želim da i ti kao glumac i cijela ekipa se zahvalimo našim sugrađanima koji su naša vjerna publika i još jednom da pitam ima li novih projekata u najavi i koji su to novi projekti? Pa ja ne bih sada otkrivao koji su to novi projekti jer je još uvijek rano. A vidjet će naša publika blagovremeno šta je to. Ali naravno da ih ima i naravno da će ih biti još više u budućnosti. I htio bih ovom prilikom stvarno iz srca da se zahvalim mojim Odričanima koji dolaze na naše predstave i koji pomno gledaju i slušaju svaki naš korak. Hvala vam. Hvala tebi, Đokane. Hvala.
Luka, koje si uloge tumačio do sada i koja ti je omiljena uloga i zašto baš ta uloga? Glumio sam u više dječjih predstava, a što se tiče ozbiljnijih projekata, glumio sam u Sumnjivom licu kao Živko, Sabirni centar kao Janko, nekoliko puta sam glumio Svetog Savu i u predstavi Kako sam ponovo postao normalan sam glumio Zeta. Omiljena uloga mi je vjerovatno uloga Janka, zato što sam po sebi Sabirni centar mi je jedan od omiljenih projekata u kojima sam učestvovao, a Janko je lik koji mi je najviše odgovarao i s kojim sam se najviše poistovjetio. Koliko si ti kao mlad glumac koji je tek, da kažem, i počeo da se bavi glumom, naučio iz svojih uloga? Baš puno. Svaka uloga donosi novi zadatak i novu težinu. I dok glumim imam osjećaj kao da odrastam uz te likove i kao da na neki način postaju dio mene. Da li to bilo pozitivno, odnosno da me nešto nauči, ali možda čak i negativno. Da, učimo iz svojih likova kroz neki njihov proces u našim životima. Da. Kako izgleda rad na probama? Da li vam je stroga disciplina ili je atmosfera malo opuštenija? Pa sve zavisi od vremena koje nam je ostalo da završimo neki projekat. Kada tek krenemo sa nekim projektom, atmosfera bude opuštena, sve bude kako treba, uživamo, ali kako se završetak tog projekta približava, sve više i više tenzija na probama napetija. Onda ne uživate? Ne, pa uvijek mi uživamo, samo što malo onako bude napeto. Da ostane manje vremena, a mora se stići. Jeste. Šta tebi gluma znači? Da li je to tvoj hobi, način izražavanja ili nešto još više? Pa kao što sam rekao za likove, ja mislim da je meni gluma više od hobija ili obaveze. Sada je to postao dio mog života, dio mene. Ne mogu zamisliti neki duži vremenski period bez da ne glumim ili bar da ne učestvujem u nekom glumačkom projektu. Mislim da je to jedna od najljepših umjetnosti koju se čovjek može baviti. Da li imaš želju da se u budućnosti profesionalno baviš glumom i da upišeš akademiju? Trenutno se ne vidim u tom svjetlu, ali čudni su putevi Božji, ko zna gdje će završiti. Hvala, Luka. Nađa, šta je tebe privuklo da se priključiš pozorištu? Pa mene u stvari privukla moja ljubav prema glumi i recitovanju koju je prepoznala u vrtiću još u ranijim dobima moja vaspitačica Olja Davidović. Poslije su to moji roditelji podržali, učiteljica nastavila da njeguje i onda kada je započet rad sa mlađom grupom u Modrići, odlučila sam da probam jer je gluma opet spoj svega što ja volim. Koju si ulogu igrala u svojoj prvoj predstavi i kako je bilo prvi put izaći na scenu pred punom salom? Moja prva uloga bila je vještica Vecilija Štrecilija, Veca Štreca, koja zapravo i odgovara negdje mom karakteru i mojoj vragolastoj strani. A što se tiče mog prvog izlaska na scenu, to nije bio baš moj prvi, ali opet bio je drugačiji i poseban jer sam znala da je to timski rad i da tu ne zavisi sve od mene. I kako kaže naš nastavnik Peđa, jedan je dobar, svi smo dobri, ako je jedan loš, svi smo loši. Kao kolektivna neka igra. Da li se dešavaju improvizacije na sceni i kako ih vi kao najmlađi glumci rješavate? Improvizacije se dešavaju. Mi ponekad imamo i posebne probe koje odvojimo za improvizaciju, ali opet improvizacija je jedan od najvažnijih dijelova na sceni i u predstavi trebamo se znati snaći u bilo kom trenutku da ispratimo slijed događaja koji se dešava i da nastavimo, da se nadovežemo. Ali improvizacija se svakako dešava. Desila se par puta gdje su se moji drugari čak dobro snašli. Da, koliko god nešto navježbali i puno radili na tome, ipak pozorište je živa igra gdje se uvijek može desiti greška, je li tako? Neki preokret. Da. Šta bi poručila drugoj djeci koja razmišljaju da se pridruže našem pozorištu? Pa poručila bi im da prije svega ako planiraju da dođu na neku našu predstavu koju mi kao mlađa grupa uskoro spremamo i pripremamo,
Pa ako misle da su za to, ali ako ne misle da dođu, probaju, jer ako vole maštu, kreativnost i učenje na neki drugačiji način, što da ne. Hvala, Nađa. Hvala vam. Bravo, Nađa! Bravo, Nađa! Svaka čast. Bolje od mene. Treba. Bili su ovo glumci iz amaterske scene mladih kojima ne manjka podrška naših sugrađana. A mi pozivamo sve ljubitelje kulture i pozorišta da i dalje podrže rad ove grupe. Oni svojom strašću, ljubavlju prema sceni daju umjetnost našem gradu. Zato dođimo na njihove predstave, podržimo ih aplauzom, proširimo ovu priču zajedno sa svojim prijateljima, jer samo tako možemo očuvati i proširiti duh pozorišta. Vas da slavili, Bog nas pazio! Bog nam sreće, veselje i napravite dao. Svega imali, goste, štimali, rakiju točili, u puno burena točili, u vatlo močili. Živi, veseli bili i dogodne svetog Aranđela, slave naše, ako Bog da. Ne mene bit, mora se bit! Ova još koja, častno mi krsta, poču do malo krsta! Oni krš more još! A vama kako paše, pite i čaše vaše. Živli! Živio! Pa vidite kuma, Bog! Uvijek je bio šaljivđija. Pa kume, ti meni nazdravi s kiselom. Nazdravi, kume. Dosta je komedije, slavo je, moramo rakijom nazvati. Vedi. Ma znaš šta, kume, tu ima jedan problem. Kakav problem? Morao sam prestati da pijem. Aj, može, pa možda ja čovjek priča. Pa si bolasan! Da si obolio? Nisam, kume, nego je alkohol psihoaktivna supstanca koja izaziva poremećaje podcentralnih i perifernih nerava, što dalje može da dovede do raznih komplikacija. Dobra! Kume, ti neš da nazdraviš sa mnom? Neš da piješ svojim kumom? Ma nije, kume, brate, pobratime, nego alkohol je psihoaktivna supstanca koja nakon duže kontinuirane upotrebe može da dovede do oštećenja centralnih i perifernih nerava, što dalje može da dovede do raznih komplikacija, kume. Alkohol je psihoaktivna supstanca. Alkohol je psihoaktivna supstanca. Alkohol je psihoaktivna supstanca. Alkohol je psihoaktivna supstanca.